Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mpenzi wa Mungu, hujambo? Ni mara tena nimekuja kwako. Majina yangu ni mtumishi Andrew Mutuku. Kuna maandiko yaliyo katika Yoeli wa pili mstari wa 25. Biblia inasema nami nitawarudishia miaka yote yenu iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililotuma katikati yenu. Maana yake ni nini, mpendwa? Wale nzige, wale tunutu, wale madumadu ni wanyama ambao sio wa kutengeneza, ni wanyama wa kuharibu, na wanaharibu chakula ya mwanadamu, wanaharibu chakula ya mifugo, na wanaharibu chakula ya wanyama wa porini. Na ukichunguza yale maandiko vizuri, wale wanyama ama wale wadudu tunutu, madumadu, nzige na parare walikuwa wako on a certain spiritual assignment. Walikuwa wamepewa maagizo na Mungu mwenyewe, maana Biblia inasema jeshi langu kubwa. Huyo ni Mungu anayesema kwa kinywa cha nabii Yoeli. Jeshi langu kubwa nililotuma katikati yenu. Ni kumaanisha wale wanyama ama wale wadudu walikuwa wameagizwa kwenda katikati ya Israeli kwa vitu zao ambazo wanaona zinafaa za kukula, waende waharibu. Na ilikuwa ni kipindi kirefu, maana Biblia inasema nitawarudishia miaka yenu. Miaka yenu. Kwa hivyo mateso waliopitia mikononi mwa madumadu, tunutu, parare na nzige haikuwa mateso ya siku moja ama siku mbili. Biblia inasema miaka yenu mliopoteza. Kwa hivyo walipitia kipindi kigumu, si mwaka mmoja, si miaka miwili, kwa sababu hawakutii sauti ya Mungu, hawakuheshimu nabii na unabii, hawakuheshimu huduma, hawakuheshimu madhabahu ya Mungu, hawakuheshimu neno la Mungu, hawakumheshimu Mungu, hawakutaka kujua ni lipi ambalo Mungu anahitaji kwa sababu ya maisha yao. Ndivyo ilivyo siku ya leo, mpendwa. Labda unajaribu kuunganisha, haziunganiki. Unajaribu kutengeneza, hazitengenezeki. Unajaribu kusukuma, haziendi. Unajaribu kujiuliza ni namna gani. Mpendwa, ninao ujumbe kwa ajili yako. Rudi katika makutaniko ya njia. Hapo ulipopotezea njia, rudi papo hapo, ukaanzia hapo. Labda kuna sauti ulisikia haukutii. Kuna huduma ulihudumiwa